Uraran Padar Barnes Mauri, Director Kavendrami Institute of Rural Training and Animation Maupadang, Hakashitarik Risa ula pelait palba ekakot khasi grammar bathamai na kajing tumu ban penbet penrenti yakikentien tho bat kentien kran hakakentien khasi. Uraran Padar Barnes ula persang ban penrung yakidak bathamai ban penyapher yakikentien ban keno lingkot bat yakikentien ban kran jalan. Kum kanuksa ngarang treikam hakakentien kam ua ulingkot. Katba hakakentien ngan kam sesiliang wa ua hakaktin kam sesiliang wa ujrong bat ujalan kum hakakang uni unong tho udan kajing kermen lengba kan kajing persang jong u kan yarap ban penplia ekakran ka khana ka tho katar hakaktin khasi kum balong lem ki wei pat ki ktien jong kiri jong ka perthai ki balaki u shaprang देखो कुबले या फिबरो की नोंगपेज या का Don Bosco Media Network te don hang ni Father Barnes Mauri agini kesngi ha mau pedang ni don kene ka cultural fiesta ka cultural day agaba ki khna school jongi ki peni ya ki rukom shat fair culture jong ka North East India te agini kesngi ngala yor kalat don pelaj ikoi ka kot khasi jonga kabadang shu pendap shen kata kerteng jo kakot kadai ka grammar khasi batmai kani kakot ya belai kerteng ka grammar khasi batmai kadai kakot ka batai ngi shapang kumno bangin pedan kam ya ka grammar khasi ha ka ktien khasi jongi namar ka ktien khasi jongi bon sien hi ngi duna kaleng jo ka grammar ki khna jongi wat kirang baru ki keren khasi teng teng ki keren ka rukam ka bakla khamtam ha gijing tho kot bon sien ngi tho ki ka rukam ka bakla wei tho rakam wei ki tho rakam wei kamdon ka grammar ka bangi ya bot renti boro ekene ka kot ngangej bakan yarap yengiru ban keren khasi khambha bahagurukam ke barenti bakumjur khamtam matho ki kot agurukam ke badai ya ke ktien khasi ke ba pakang lawan ongmo te ngangej ba ki khna school khamtam kin yo jimentoi na kene ke kot ki kumjur ki no hikai ke ktien khasi kin yo jimentoi sibun na kene ke kot bad hakeni ke kot ngalapen rungru ya ki surgi batma ya ki alfabet jungi namar ngidon ki kentien khasi jungi agaba ngi dko sibon namang ngimdon kita ki alfabet ki ba yadai berkasur kum wei alfabet bang lapenrung kini ke kot kedai alfabet bangi jong kasur oi mo bon ki kentien khasi jungi ngidon kini ke kentien bangi kum ka nuksa ngi ong ga ho oi aku to ke kentien ho oi ngidon kam yo kasur oi ban ong ho oi dan ni ke jakot ke kentien jakot ngi penan kam yo kasur oi te kadai ke kentien ba don kam uni alfabet batmai tenga penrung kini ke uni alfabet oi te ke wei alfabet bangi penrung kadai ka sur batmai ke ba jong u a namang idon tang u kentien a u a balengkot ndre u a bajrong pangim don te kani ke pendeko sibon ni ka rukam tho khasi jengi namar habangi ong fitrei kamayu pi katu ke kentien kam itu a de short a u a balengkot agongi ong kam Andai habangi ong pat ngakwa ban jam sesilang kawa kaper itu ka kentien jam itu adu bajrong ngimla ban ong ngakwa ban jam katu kalang babakala tingi ong ngikwa ban jam sesilang kawa katu ka itu kendu alfabet a bajrong tingi don kam ya ban penrung uni alfabet a bajrong bukum tater te kini gede tang gajing persang jonga ngangej ba ka jabin riu khasi jungi ngin penan kam ikani ka kot ngin bangin la ban hikai ka grammar kam ga badai kembali ki pareng kembali ki jabin riu kido ka grammar ka ba kidon ka grammar ka ba biang bha ka ba pura bha tumta mangiro ki khasi ngidon kam bandan kani grammar ka ba pura kana bangin la ban penrenti ya kurkam kren kumjuro kurkam tho khasi jungi kublai sibun